Gava me telefon kir saat ji nehan derbas dibû. Questo è bello, una denga remge tayoreti. خدا ما دا کتم تو انکو ترلیکه و هستو تو انکو ترلیکه ما بیچو کی تو بیا یا خوابی از بر بکیه ده چون پشتا خودم من آگاهی استند که سینور نوایه گردهیه. من تلفونی سرپیل کرد و گفت از آگاهی اندستینم که کمین ودایه. هون لکه درینه هون گلیان بسر زاروکن مدد بارینن. دبن ایریشا ود امانه و پیشی آوان گرتیه. هکه و پیشی آوان نگرت بنان ها او هاتبون. Saydım onlar gelecekti yani. ما حينا ما هالك هم مكر قرا وسطش ازش انت خام هذا شيء خد الوي قرا ام شنو ظلام جهاتن بيها وارو بافر بيو ام كاتي نوفي تغني وي بافر ساعت حتی 12 و یکیجی ام لروبوس کمان پاشی بریندار اولیه هات حسن ارک بو مجدیاوی پرسی مگو تلاوی خل کدره پیدا کرد تشکر آنی گو مشتر سینور آنی getirdin dedi ben sınırdan getirdim. Şimdi bunu bir sürü پر سنه دوین کو بین برسواندن زلام دبینه زلام د کمینه ده هيا زلام جه هيا جمن رد بيجه يو تشتك نقوميه هون زياده مزن دكن بالافران جبو کوان بترسینین بومبیان آویتنه در دوره یعنی کشتن مشتن تونهیه falan yoktur. Diyor ki ya sen جمن رد بيجه ما قيتو من ناز ناكي از تشتكي وهادكم تنه جبو ترساندنه ام وی کی دکن یعنی وک هر جاری امان د ترسینین جبو کو امان بقفیلن وی گاوی از جی قهریم و من جره خبر انکر sinirlendim. Hani küfür söyledim ona. او چنم چن رازگاهی شده بریندار اینو بریندار اینا حسن نمیگه قرمگه پکا صالح گلا صالح باشه من ملیه گرفتم گناه که قرار بالغ صالح باشه بریندار گناه رحم خدا باشه گه چلی نهاتا عشان جه پیل قدر استاد میتونم محمد علی توستن اینو یا داتا کم پسو کم ondan sonra پشتی وی ادوامین محمد علی توسون هات بریندار بو هلما خونه داونه دستاند yaralıydı nefes alıyordu ای سیم صالح ارک هات او جی کوره تیمه بو مروه me بو kaynımın çocuğu Salih Ürek dördüncüsü یه چارم جی yüksel بو yüksel آنین د 28 برفنباری ده من زانگاه ادنه چخورا دخوند لدوری ساعت چاران من نری تلفون عمل ادخه گفا من لتلفون خو میذکر من دید کو باوی من مدگره هل بتوی دمه مهیز کر که تشتکی خراب قومیه لی از ند فکریم کوی قتلیامک چی بوبه Bir katliamın olacağını düşünmüyordum. لسر آگاهیان استخباری کو اندامین ریخستنا تروری جباکوری عراقی و دیب سر قراقول و بنکین مین سینوری و بگرن هزین زیروانی و کفشی هاتن و گواستن بسر سینور و دوی چارچوه ده 28 ماه 12 آ 2011 ده ساعت لشش و سیون هی ایواره دیمنین هرونان راگهاندن کو جناو عراقی کومکه انسانان بر بسینوری موتین اف هریما کو دیمنین و کومکه جهات دورکه کو گلک جران تروریست جه در باسی ناو سینورین مدبن جبرویجی بلزگینی بریار هاته ورگرتن کو بالافرین هزین هوایی به بیدرنگی ویدره بومبا باران بکن و دناف ساعتین 9:37 ایواره حتی 10:24 هریم هاته بومبا باران کرن Ki o anki hissim وی دمه مهیز کر کو از راست زوکا بچم گند بچم روبوسکی gelme hissi. یعنی دما هری کنده متخصص از خواباویجم گند و ساعته جقت و ساعت نیم بو Herhangi bir از نچار بوم با اتوبوس بچوما taşıt yok. لید هر ساعته تجی اتوبوس تونه بو
saetên diyariyên otobüsê hebûn. Ez li benda otobüsa ewil ya saet 11 sekinîm. Di dema vê bendemaniyê de min televizyon vekir. Min li kanala mêze kir. Gelo tiştek heye yan na? Lê mixabin têbê ji qey qet tiştek neqewimiye, bernameya jina hebû. Min li CNN Türkiye, Haber Türkiye mêze kir. Weşana wan baweyekî normal hebû. Qet jêrenivîsek jî tune bû. Gavaz hatim dîlokê, baş tê bîra min, di otobüsan de televizyon hebû. Min li wan mêze kir. Gelo nûçeyek heye an ne? Dema ez ser kanalan derbas bûm, çavê min bi TGRT ket. Wê demê Hüseyin Çelik daxuyaniyek dida. Açıklamaya denk geldi. Di navbera gundê Roboskiyê girêdayê navçeya Qilêbana Colemergê û xaqa Iraqê de li herêma Sinat Heftanîn li ciyekî komek mirov bi guman û qesta terorê ji alî hêza hewayî ya Tirk êrişek hate kirin. Di dawiya encama vê êrişê de 35 hemwelatiyên me jiyana xwe ji destan, yek jî birîndar e. Nasnameya her 35 kesan jî hatiye tespît kirin. Piraniya wan ji cîwanên temelê wan kemî sîyî pêk tê. Ev kes endamên heman malbatê ne. Di hundirê wan de zarokên cerdewan û gaziyan jî hene. Ji ber vê yekê ev bûyerek xemgîn e. Hate tespît kirin ku ev mirov bi qaçaxçîtiya cixarê mijûl dibûn. Heke şaşiyek, kêmasiyek, xetayek hebe wê ev yek neyê veşartin. Di hundirê mantıqa dewleta hukûqê de tiştê pêwîst e wê bêkirin. talihsiz bir encameke bextreşe. Bir netice 35 35 hemwelatiyê me bi vî awayî gihîştin ebediyetê. Yek hemwelatî birîndar e. Helbet em gelekî xemgîn ji ber vê yekê. Üzüntümüz bu noktada büyük. Yaklaşık nêzî 4 saaten dîmen heye di destê me de. Li ser wan dîmenan hem hêzên me yên çekdar yên Tirk hem jî beşên me yên elaqedar lêkolînên xwe dikin. Tabutlara bakarken Gava min tabuta mêze dikir, bêka ew tabut aîdî kêne, min yek bi yek navê wan xwend. Ji ber ku min wan hemûyan nas dikir, bîranînên bi her yekî re me jiyabû, weke şirîda fîlm ji ber çavê min derbas bû. Ji hişê min hevokê wiha derbas dibû. Ma ev jî mir. Ev hîn zarok bû. Hîn doh em bi hev re peyivî bûn. Çawa mir? Qey ev jî diçû qaçaxê teviyê din. Yani ez wiha difikirîm û pirsên wiha ji hişê min derbas dibûn. Ez nizanim tesadüfî bû yan na, lê tabuta herî dawî ya birayê min bû. bilmiyorum ama en son tabut kardeşimin tabutu.
En son ben mezarlığı terk ettim. Herî dawî ez ji goristanê veqetiyam. Gava ez ji goristanê veqetiyam, min li paş xwe nêrt. Min li kêlên wan mirovan mêze kir. Li wan kêlên ku navên wan ser hatibû nivîsandin. Ez mecbûr bûm min li wir qerarek bide. Min ji xwe re son de xwar ku berdêla wê her çi be jî ez ê hesabê vê yekî bipirsim. û tekoşîna ji bo wan 34 mirovan di serî de jî ji bo birayê xwe ez ê bimeşînim. Bunun hesabını soracağımı yemin ettim. Ez telefonê bidim hûn bi xwe jê re ew bikin ez benî. Ez telefonê didim Elî Xan Bey. Baş e. Serokvezîrê me. Birêz Serokvezîrê me, ez hurmeta xwe pêşkêş dikim. Hûn sax bin. Bila serê gelê Tirk sax be. Sax bin Serokvezîrê min. Ez vê yekê aynî digihînim wan. Heke hûn temeniyên min bigînin hemû malbatan û hemû birayên min ên li wî gundî hûn ê me gelekî kêfxweş bikin. Ji xwe hevalên me yên wezîr û parlamenter jî li wê derine. Eger hûn temenniyê min ragînin wan ez ê kêfxweş bim. Spas dikim birêz Serokvezîrê min. Birêz Serokvezîr, malê ava lê Serokvezîrê min ez naxwazim zêde wextê we bistînim. Lê di vê mijarê de birêz Serokvezîrê min em ji dil dibêjin ku em van mirovên mexdûr ji wijdanên we re dihêlin. Sizin vicdanınıza bırakıyoruz. Sersala bi stêrkan tije di stêrka 2012 de ye. Ji navenda nûçeyan şev baş temaşevanên hêja saet yek e em bi bûyeran li pêş wene. Tirkiye bi coşeke mezin dest bi sala 2012 dike. Navenda pîrozbahiyên sersala Stenbolê Taksim û Cadeyê Îstîklalê bû. Li gel baran jî bariye qada Taksimê qerebalxek mezin ve hewand. Bi paş vejîmartin hate kirin û paşî fîşekên hewayî sersal hate pêşwazî kirin. Ji bo pîrozbahiyan navendeke din jî qada Taksimê bû. Saleke nû yad nava aramî û aştiyê de û bê erdhejekê. Genelkurmay Başkanlığımız Seroketiya me ya fermandariya giştî daxuyanî kir ku piştî bûyerê bilez ve kolnên îdarî û dadî dane dest pêkirin. û ji ber van xebatên wan û hesasiyeta wana di vî warî de ez li ser navê şexsê xwe û gelê xwe spasî serokê me yê fermandariya giştî û fermandarên din dikim. Hassasiyetleri sebebiyle de şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ambulans çağırdık. Me bangê ambulansê kir, ambulans nehat. Yani em bangê ambulans etkin, ambulans tune. Li Qelebanê nîzamiye heye. Li wir ambulans sekinandim. Du sê heb ambulans hatin. Lê belê heft heşt heb birîndar bi hev re avêtin ambulansê. Heke zêdetir ambulans hebûna, ew ê şansê wan û xelasbûnê hebûye. Sêzde birîndarên me hebûn. Tevî birayê min. 3 saet û nîv duwê sermê de birayê min ji ber zêde xwîn jê çû mir. Ji ber sermê mir. Yan na birayê min nedimirî. Birayê Ferhat, Serhat nedimirî. Heke du wextê de müdaxale hatiba kirin ve 13 kes xelas bibûna. Heke helîkopter bişandana wiha nedibû. Me telefon dikir. Rayedarên wir telefon girtin. Me got hewar, bigihêjin. Tu rayedar nehat ba me. Me li wir laşên birayên xwe yên parçebûyî
Xist hundurê kîsikan, paşê me da ser pişta qantiran û me anî jêr. Tu kesî alîkariya me nekir. Kimse yardım etmedi. Canımızı da oraya koyduk. Mecanê xwe da destê xwe û em çûn wê derê. Gava em gihîştin wir hem balafir hem jî heron li jora me digeriyan. Çend hevalan gotin ku em vegerin. Wê eynî tiştî bînin serê me jî. Gezeba me dişewitî. Ji ber wê yekê me got em jî bi zarokên xwe re bimirin. Ji ber wê yekê me zarokên xwe ji nav wan zinar û keviran derxist. Arasında çıkardık. Üç cenaze kalmıştır. Sê cenaze mabûn dawiya dawî. Zêde axil serwan hebû û hêza me jî nemabû êdî. Wê gavê ji hemwelatiyên Iraqê du kes hatin û alîkariya me kirin. Li wir wekî din tu kes tunebû. Em bûn 16 kes. Berê sibê me du qantirên sax dît. Min û kurê xwe me ew her sê li qantiran siwar kir û anî. Li vî alî traktor hebû. Min mêze kir pir li zora min çû. Têbê jî qey qurmên êzingan li traktorê bar kiribûn. Hema dabûn ser hevdû. Hepsi üst üstüne koymuştu. وقتی ما بین خسته شناخت ساعت دوی شیوه گشت خسته شناخت و عثمان اربایی حبیل تیمانا شناخت خود خسته و گازه همه جنازه و مسته جنازه برین ویش خواهی که مات یارم باخم دسته وفات انمیش بین گامه بین مالاتیا وقتی گامه بین مالاتیا همه جای آجیا ما زیده تر بی همه رابین بدنایی گرد موگه کرمینه تکشته توی هر بیازه به مالاتیا وقتی مواله کی رو امر بینیه ایش گیری گاه نفخوامه گوی امردن وید ببه والله حینا مواله کی رو املی رابینو انچم پجدای مرگوی مکریسی خوستادن پجدای مرگوی آرینشتم و مکقر و کسنlik دهیم وان جنازه شراب ببین امی از بطل بنزین فخواده که ماگیری بعدم فخواده بود ارنه Türkiye'de hiç kabil nakin. İlk gördüğümüz parçalanmış insanlardı yani. Tişta awiliyê medît mirovên perçebûyî bûn û karê pêşî jî otopsî bû. Di otopsiyê de mirovên perçe perçe hebûn. Ev perçeyên hanî ew qasî tevlî hevdû bibûn ku dewletê hejmarek tam nizanî bû. Heke mirovan navên nasê xwe nedabûna dewletê Uludere'de yakınlarını Ji bo êşên birayên me yên li Qilabanê merivên xwe wenda kirin,
هنکی بجی سوک بکن ما تزمیناتا ترور بلیف کر و جبو هر برای که جیانا خوش دست دا با آواهی که یاسایی 23,105 لیره شاند حساب پارزگاه شرناخه دسر ده جی حساب سرک وزیری دیسا جبو هر هم ولاتین مین جیانا خوش دستان 100,000 لیره جی شاند حساب پارزگاه شرناخه یعنی نها جبو هر معلوماته که 123,000 لیره ام ددن وککو هنک ادعا دکن وککو هنکس لسر وی بویری کمپانیا ام بری ودبن اف تازمینات قد نبوی آرمانجه کو ام سر مسئله بنخمینن لی پرسین و لی کلنین ما به حساسیت کم مزن بردوام دکن و امجی شبکارین وی مسئله بن چه باشی چه منو ویست هندی تدبین ها نباشید یار دبل همو دمو چودم که بیخت به دنیا قضیه بده ما بلا بورش که بده هم بلا فایل ما بچکا بالی بکت هم بلا چورا بکت بیجل هم حاج ام نمیوال بچکا واکنه چمو بچکا ما بالی نو کت بیج سه قافینو سه چون ایسنا همو ده بداوت قانوت ما حنوت بی حدیدی ارداون بکوجد ام تنظیمات واگین ام تنظیمات نواگین هندی کره ما سوخه ام دی دعوه بچکا خوانه ام دعوه بچکا خوان نوهلین ام تنظیمات هیچ نواگین ما خواستم ایشا پارو بکن جبرویه که درنگ بجی ما گوت حک ام هنکی بجی برینن وان بپیچن و افجبو ما کیف خوشیه که به ما به هفره پار وکر ما درد خوش هفره گوت ام به هفره گریان ما نوتی خواه گرتن ما سوز دا که حتی داویه موی مسئله بشوپینن حلبت وزیر مجی سوز دا بله جور ام دخوازم بقیرن جبو دنیا ببهیزه که ام حمو خوشکو برانه بلا بزانبن که ام حمو یکن گوتن ام آشتی دخوازن دایگی دنیای حمو گوتن ام چاره سریه دخوازن مدسته که چاوی گرس میره اردوان البابی مقامی نهانم تیوی که چه ده رجیف ایماناتی دیمه ده رجیف ایماناتی بهلال هره امش تا چه تبری خادینو امه بسلامش کینو امه خودت کستا خدانت که امش دوی تا خدانت که سری خو حاجان گهایر گانو هلمن گانو دو ده رجیف ایماناتی مگه کسا تاف که چه تاج نه هم هرز که خوا گیره تا حفصله شواگی پرسته تا کسا خدان کنه مگه ماش وسازاره که خوا خدان کنه سوچ دله نوه ما اجگرام مایا مگه شد دل ترمینی بیاتا و ایمانات ده رجت نوده ما شما باش بکنی افسوه چه انسانانه پرچه کنه قتل کنه چاقی خواه نورد نسته پشتینگه رابی آخی ما مسئله خواه همی جره گد تو رابی نداچن می دسته وگید مگه همینه هان ما بعد توی هاته تی چه مگه تجربه سیستینگ نده مگه دسته تنها بعدم حتی تسیست که جمع نده ترکی گد گه هسته چای دایی کنی گه هسته سه جوادم دست خواه داستینگه خواه گاز سجا واسه چهار دایی کردم چی دستم بدات تت قال و هر جامیش بکم قال گویا بچم قال حتی ده رجدی قال ها انسان که حج انسان پرماقای نفرش ربس کی حتی خلان قریدن رستحارب عسكر بچه داری دریان بکوتش مال بینه داری در بخت همیا جزال همیش بکن واسه امین اردوان استراتژی ماده واسه چه خود استثنا نگه چرلی بی بیشتر امینات چه مد یه قپات کن هش هنگه یا هش تقنا هنگه هش تقنا قچق چیم آفش خدا نیپونته خدا نیپونته از چه دولت هیلم از چه حق پر خواج دولت هیلم حق خواج دولت هیلم هندی از سوخم از دعوت چیم دعوت چین هست و چانم
هێزên serbaziyên Amerîkanî ji bo jinêzvedîtinavan komkan ragihandin ku dikarin heronan nêzîkî herêmê bikin. Lêbelê rayedarên Tirk ev pêşniyaz nepeşrandin û daxwaz kirin ku bi hêlekê ji wir dûrtir ve biçin. Rayedarên Amerîkî ev daxwaz qebûl kirin bi hinceta ku di rewşên wiha de prosedûrên standard vêyekê divên. Wan jî ciyê navgînên xwe guharandin. Filmê mezin qaçaxçîtiye ku ji alî rêxistina terorê ya dabeşker ve tê rêvebirin. Ev xortên hanê jî ji terefê wan hatine birin ji bo bûyerê. Destê wan qaçaxçîtî hatiye kirin. Wekî din bûyer jî dibe hebe. Dibe ku ji bo şaşkirina îstixbaratê jî ev hatibe kirin. Aselsan mühendislerinin Rapora ku pisporên Aselsanê daye vêyekê îfade dike. Heger Heron û Predator wesayît bin, yek jê Murat Sadûsûyek Predator jî Mercedes e. Li gorî fikra me ev îstixbarat ji Amerîka hatiye. û ji xwe yek sedemên daxwaza girtina ser vê bûyerê jî ev e. Gelo ew beyanên ku nîşan didin bê ew kesên ku ji sînorê derbas dibin kî ne, bi awayekî devkî ya bi dîmenî hate dan. Di vê xalê de tişta ku em li serê nîqaşê bikin ev e. Ji ber ku di dosyayê de nivîseke Teşkîlata İstixbaratana Tewî mîtê heye ku dibêje di 29 mehê de heya wan ji bûyerê çêdibe. Yanî roja din saet li 8:50. Yanî ev tê çi watê? Piştî ku qetliyam hate kirin bi 14 saetan hênû heya Teşkîlata İstixbaratana Tewî jê çêdibe. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın haberdar olması demek. Biz uzman olmayan Em weke siyasetmedarên ku ser vê meseleyê ne pisporin, em tê gihiştin ku ev komek sivîl e, komek qeçaxçî ne. Ji ber ku ji wan dîmenan meriv lingên qantiran dibîne. Meriv dibîne bi saetan ew komik dimeşe. Hatina wana ji gund vegera wana gund rahat xuya dike. Ew pispor çawa tê negihiştin? O görüntülerin o kadar Heger ji wan dîmenan digîje encameke ku her tişt eşkere ye, ya rast ev yek daxuyaniyeke pir zû ye. û ev yek jî wê bibe sedema mexdûriyetên nû. İşin tabii ilginç taraflarından biri. Tiştê balkêş ew e ku piştî bombeya ewil tê avêtin, xuya dike ku teqîn çê dibe û şewitîn jî li ser heywana xuya dike. Eşkere ye ku petrola li ser wan dişewite. Dîsa tiştekî balkêş e ku koma heman li kêleka wan venanqete, narevin. Li aynî ciyê ku bombe tê avêtin disekinin. û pişt re jî bombeya duyem. Ve ikinci bomba geliyor. Heger ez sağ xelas nebûma, yanî ez nefilîtî bûma, gundî bitirsiyan û nehatibûna, em li wê derê bimana û piştî du sê saetan wêr me bibûye sibe û wê helîkopterek çek bi avêtane ser me û wê bigotana vana alîkariya PKK kiriye û Bahoz Erdal jî li gel wan bû, yan jî wê bigotana wan piştgirî didan PKK, an jî wê beşdarî wan bibûna û li hemberî leşker şer bikire. Mîna ku maftarin wê xwe nîşan bidana û wê bigotana me ji ber vê ev yek kir. Lê tedît ez sax filîtîm, ev plana wan jî serobino bû. Onların planı alt üst oldu. تخلاتي bilinçli ولكن دراوند كان خد دراوند كان ده كل مرة هفين هفته دور فين عجبا چه كور چه پاکاکا ده چل میرون هفته دور کیوا بن ده کسوینه یازنش نیلا نه همی بسا توبلا بیوین خورن الکتریکی وان دازده الکتریکی خصن چاقه چه قاودی وان ها الکتریکی خصن چاقه همی حسب طبلا میش بین همی بچیک بین همی 12 سال می 13 سال می 15 می 17 می 18 می 20 می سیجی جنبی عجبا چه پاکاکا ده چل میرف ده هفته دورون بن
پکه دیواسون چه درون دیواسون طبلا میش بدن طایره هوتی سری و دیواسون طبلا میش بدن پکه ما نتروی فنا پکه ما متروی بون دراوند کرد تو yanlış bilinen hemi birinciliği vale kerine hemi taybir avdikoş boş bakoni سربازای گونەکار دیفادای خۆدا گوت کو 23 مەها دوانزدان ئا 2013 داهات بوو وەرگرتن لەشکری ئالی موژداد ئەسکیڤە دەمال دیمەنین هەرونان تەماشاکردنە لەگەل سەربازتان ئەردوندار و سەرۆکی قومانداریە لێڤبازیە گەنەرال هەلیل ئەرەک پێک vەگەیشتنەوەی باوەریەک و یەن تێن کۆما قاچاقچیانە بە بەردەوامیە تەماشاکردنە دیمەنان پشتی باوەریەک و ئەو قاچاقچینە هزراوان ئەو بوویەک و چاوەش سینۆر دەرباسکردن دەوێ بلەزگینی بێنگرتن ئەکەر هەروەها دبێژێک و vê hizra xwe parvekirine li gel qomandarê leşkerî jî. Başbakanî xwe here gerintîsî seydit ki başbakanî xudeş ayê qopiyan ji pêlaviyan zaniya naopêçîne. Pêlavê gerî le hemî mekobil. Pêlavê vana hemî lastik bîn, hemî qîr bîn. Ji wan pêlava çi tiştî nas nekiribin başbakanî ji wan pêlava zaniya naopêçîne. Negerî layne. Başbakanı şia helikoptere xwe şêve bibiste eskerî pêşiyê bîn. Bila reda biyaye, bila hatı bîna. Bila girti bîna jê xwe, bila biri bîne her kesî 4-7 da bînaye. Bila çi hevê me her riya dîr biya, bila nav qebirêt kîr biya. Ha pêşem ki bila em çêbine derê hefsî zîndan em neçêbine ser mezara. Ji vê dewletê çêtir bî. Ez kurtajê weke cinayeteke dibînim û ez bangî wan derdorên ku li hemberî wê îfadeya min derdikevin û hin endamên çapemeniyê dikim. Hûn radibin û rodinên dibêjin Roboski. Ez jî dibêjim her kurtaj mîna Roboskiyeke ye. Kürtaj bir ulu deredir diyor. Cemal wê milîwekat kivî. Cemal hiç çi dilê nadiliyeke têlo ne qasegit kêtêke ne نه بیمی دارد که ها حج کی تادی وطن و چوب پنجان آسان اودیو مت که واسه نز صبری بیم ناتو مهنو نخلاته و سالگی مهنو امام حاطی بهنو دیار بکر خلات هولوی بیت چه لیسا بیر مهنو ته در مگهر امام حاطی بخوینه چه جوی دی به خدا الوی دور نو که مازیم دو صبری منو تازه مول خدا زی سالو دی ام هندی هوتی ناچی در لویل هر دوام کرد چه می تبیت هات زونیو تل داسمانی نه ندگو هم خوب پرو من عبتو سعی رجل مولوی داری جیات گلت وای اگر راجع چم بری بعد 5 میلیون قانتی نقاط خدا چم حتی بیاد من مولوی داری سری مش برچون زبرت ji heywanan hez dikir, ji kewan zav hez dikir. Hê jî kewê wî li vê derê ne, ji kevokan jî hez dikir. Ev jî diyariya wî ne, niha ez wan xwedî dikim. Erê ez wan xwedî dikim. Yadîgariya wî ye. Ez zav cara pê de dixeyîdim, min got kurê min gemarî dikin her derê, zelqa wan li solên me li ser me dikeve. Wî jî digot dayê ez gelekî ji wan hez dikim. دچو سربین او دفراندن جبر وی که اجیبه گوان خویی دکم دیاریا وینه تشتا جمعی اف کبوکو تلفوناوی
endamê rêxistina terorê ji sivîlin. Lê ew dibin vê dîmena xwe ya sivîl de terorîst in. Divê em vê yekî bibînin. Li vir ji bo gihîştina wê baweriyê ku ev hemû 34 kes ji wiha ne destûrê bidin, bihêlin bila em li benda biryara darazê bin. Gelo wê daraza leşkerê çi biryarê bide, wê daraza sivîl çi biryarê bide. Komisyona lêkolîna parlamentoyê jî lêkolîna xwe dike. Ka em vana bibînin. Ji roja ewil de ye me got sivîl û sivîl, me her tim bi vî awayî bilêv kir. Ez ji vê yekerê jî dibêjim neştergeriya şuştina mêjî. Bê ku encam dernekeve holê, rêxistina terorê yan jî têkildarên wê dibêjin îlah tê lêborînê bixwazî. Lê hûn dikarin ji bo Roboskî lêborînê bixwazin. Dibe çima nebe. Malbatên Roboskî ev demeke dirêj ku dixwazin bi Serokwezîr re hevdîtinê bikin. Berê jî hatibûn Enqereyê, lê hevdîtin pêk nehat. Bi firsenda hatina Serokwezîr Boşernaxê û gava hate gotin ku dibe hevdîtin pêk bê, me jî alîkarî bi wan kir. Gava qetliyam qewimî, malbatên Roboskî hevdîtinê bi Serokwezîr dikin ku li meqama berpirsiyariya siyasî ye û hêvî û daxwazên xwe jê re ragihandin. Ji ber ku ev dîtina hanê pêk hat, malbatên Roboskiyê kêfxweş in. Îcar niha Serokwezîr û hikûmet ji bo ronîkirina qetliyama Roboskiyê divê tiştên pêwîstin bike û di vî warî de divê bi awayekî berbiçav gavan biavêje. Ji bo vê qetliyamê divê lêborîn bêxwestin. Malbat jî ji xwe bi awayekî mafdar li hêviya vê yekê ne. Got ku fermana lêdanê neaîdî min e. Heke bi awayekî adil bê darizandin em dikarin fehm bikin ku kê fermanda ye. Heke wiha dibêje bila riya darizandinê veke. Katliam 28 Aralık. Di navbera sê dozgeriyan de çû hatina vê dosyayê 2 sal û 7 mehan dewam kir. Lewra jî ji xwe gava meselî li dadgehê da me anî zimên ku heke rewşeke weke bêwesîfetî, bêselahiyetî, bêtaqîbî hebe divê ev 2 sal û 7 mehan dewam nekiriba. Lewra dada bi derenketî nedade. Ya din jî ev yek ji xwe bi awayekî eşkere îfşa dike ku lêpirsîneke çalak nehatiye kirin. Destengiya esas ew e ku hûn bi erebeke texsiyê bêyî daxwaz û bêyî pêşbîniya welî kesekî bixin, heke ew kes tenê birîndar bibêjî wê doz we bê vekirin. Lê gava 34 mirov di 28 berfembarê de hatmin qetilkirin, bi bombebaraneke giran hatmin qetilkirin, lê dîsa jî ti tişt nehate kirin. Ev bûyer neçû tu mihkemeyan. Tenê di nava dozgeran de çû hat. Savcılar arasında gidip geldi. Hesap verecek. Halkına yapılan bu tip haksızlıkların karşılığında bir hukuksal mücadelenin olması Anayasa Mahkemesi'ndeki talebimiz de daxwazan me li Mehkemeya Kanûna Bingehîn xwediyê dihêlaye. Yek jî em dixwazin ev mexdûriyeta heyî ji holê bê rakirin. Ya duyem jî kesên ku ev qetliyam çêkirine ceza bistînin. Di vê xalê de jî piştî ku hukuka hundir biqede wê daxwazan me du hêlî çê bibe. Em ê serî li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bixin. Ji bo hemû ihlalên heyî bên tespît kirin û ji bo vî karî jî em hewl didin ku rayedarên xwedî vê berpirsiyê bingehekê ji bo rakirina vê mexdûriyetê amade bikin. Ya du jî ji bo cezakirina kesên ku ev qetliyam pêkanîne em ê serî li deheyê bidin. Angom Mahkemeya Kanûna Bingehîn ji bo qetliyamê biryarekê nesîne û Mahkemeya Kanûna Bingehîn jî heke bi biryarên darizandinê û komisyona vekolînên meclisê hewl bide ku ser vê meseleyê bigire, em ê jî hingê serî li Mahkemeyê Navneteweyî
أيش هوت أي هو وليجا أنا والله صالحف كتكي جرت هانش ميج بي ما راح كم قد شو قبالي والله أتشم قا كجوزة هلا كمي فوتوغرافية قد تلافين ودهاي ما قا كجدي أزه هكا فوتوغرافية جونا ونا جونا إيش بعمل رابيو تشمول بالشام كأني شو من بدت ما راح كأني شو من نادو بشتين قد كان رجع كود شهيد بي ميدينات حتی به یلدانه چنجی یلدانه اگه چی هات هات بیشتر یلدانه ما شهیدو شنی که هات معلومه خا صار المشي مبي قاني والله عظيم صالح رتانش مش بيم جري رينش هم هذا مرينش نم جري